Ka limpung elek kai ka batip kum ka first Wailat Miki Shila Veterans Football Tournament bala penya dak National People's Party Jwai Blok kala poino asyak bakut ha madan tri salenchut wa khu jwai ha ka khatn riu trik jemang ya kani ka limpung elek kai lapan ha perda da uba Hamlet san dotling uba de unong ai poi jong umintri rang ba ka jela but President jong Meghalaya Football Association MFA Menteri ka Sarkar jela bat MLA ka than ba Wailan ki shila ha ka jingkran ulaong ka madan jri salin kala sai shibun ki rang bat klori le kai ki ba mikman ya ka ridom jaintia kumta kala de ka kinti ban pen bha pen met ya ka khnang ba ki khna kin wan ban le kai biang ha ka ni ka madan uba Hamlet ha bakran ula ai khuble ya ka NPP jwai blok kabla shim ya ka senjam ban omklat e kirang ba bat klori le kai berim ki bat bit ha ka jinga le kai football habaya ro ek senjam jong u MLA na kabenta ka jwai constituency uba Hamlet san dotling ula ong pilong ki badan bok shibun ban yo ya u MLA uba stan bat shempang uba ngi pen mangi un nangkyu bha ha kabaya day bat ka jinglong nongelam ka jong u watla ka NPP ka de ka sengsan perthei Henry kum ka party kam juklet pan ban phai khman ban pet lang na ka benta ka imlang salang laong uba dotling ula aimen simru ya ka NPP jwai blok bakan beteng ya ka ni ka lumpung manlau snam khnang ba ki riu rang ba ki bam yo ban mi khman bakan de kalat eki nalor kata ula aimen simru eki rang ba ban beteng ya ka jinglien ban ya lek kai namar wei bala hyar hapo kamadan kata hi kala long lupa ka dawai klan na ka benta ka koi ka kya bat ka jingmen toy ka jongki uba dotling ulapun kat mauru ba ka rilum jaintia ka de ka dong bat ka than ka bala se shibun ba ki rang lek kai ki bala mikmat ya ka jela bat ka ri India hi barok ka wei da ka ba ukin turu e ki samla ban kit kya ya ka sap ka phang lek kai ka jongki haba phai sha ka jinga khun final ka khimusnyang kalalong kala adu da ka ba penlim ya ka mukhla da ar la wei kat ba ka mission compound lom kerwyang kalawan ha ka kerdan ka balai hadien bakla job ya ka mi mentadu e da san la non hadien ka jinga le kai la sam khusnam da ka song pisa ka ba shilak san phawajar tingka shak ka kinhun la du shilak tingka shak ka kinhun ka bawan ba ar pat san phawajar tingka ringkat ki medal ba trophy shaka kinhun ka bawan balai Jikwa ga yung nga wo pen im yang ga ga ni ka madan sa chise ko pen net pen bha yang ga ni ka madan sa chise ne ba nyeu meling to chise ga si to ga ni ka madan go de pen ni e ki players student nikmat ya karin ya ka juai bat kam jo la e birum ganti ahi ro ko bi kanete daw to ka por ko pen im yang ni ya ga ni ka madan uyo yang ni wan ya la ke di kena wan ya la ke di wa he ni ka madan Kasnya aku kan apa na ini wadah terjadi man meeting ni wangaw education department. Hak jingem yung education minister kamjo like representative nagakur chalam ki representative naga dorbar chnong chukwu bat kamjo le naga government voice. Hak awat ye chongi ka joint meeting. Ko de penbait ni wadah wan inspect ni ka man katte yo penbait no ye gani. Man sa katte ka man katte the point of final stage. Nay bentawo penbait no ye ni mana de penbait ye ni upen chna no ye ka sitting gallery waro nei tai yang kamu chong di tai ipai ba kamu man katte wa yo to yo sup ulang ni madan kamu ongan ni yo im yang ni madan yo yang ipu mi yang di kontrol hantam di juko kat ni ko yo di jing si go bonjai Tagate to ka main ka thong yung na how pen mano ya ka ni ka first Wailat Miki veteran football tournament ha ka ni ka madan. Ki trophy ko UPM ka cash prize ka winner uyo ka chilak chiten ka runners up uyo ka chilak dem na taga third place ko ila inni ko uyo ka san pau hajar. Rangkat ki individual prize ko heni. Ko pen phala ya phi heni waro ki waye ni heni. Nga ada penmano ni ka tournament ka taga jingyo luti ko kit ko ba ya waro kita ki jing emkam Henry nga panai pi hado ni ka ni ka kanti go ye nyak mat yang pi chitang kam ko em dula nakatayo chitang kam ko em kaman le ni ki he ni
dan nanti tahu pun pawai yang senyamu mengambil kuau cimi pertut dan hak nak ni gawut of thanks juga yo bahagi ukram ba tengah play kelum mai gitu ke officers gitu tinong yelam di hek yong i give the contribute ya ke first prize ke runners up ke third place individual warok bon ki prize tu dah contribute to the sponsor baik Kebelia Football Association Kabari Association ke bapai nam ta ban gentiu yang jilakan football hapo ke jelam bidahi buruk away lawan keleng-keleng shlong tau fair dan mensi sajan ngarawan nang tai na po amlarem na po kudegrim hang tu ki sports club ki association tu amlarem la pedia kejat na kudem tmash po kudegrim kumba 10 minit lahir ketugariat balakiu tugalum 10 minit ting yo balik kumtu keleng-keleng ban amin sin kamta mi samaj ki batibet hagji lekai football bak kini keski pemanta pada kini keski ke bak compare bak kini kesin ke berkong inga kum presiden jo Kebelia Football Association beliau pada bansaki ya ki veteran jadi ki legend footballers ki jongi hangni hapo juai te nakaliang jo kum rogram jo parti NPP da subanai kublai but congratulate ya ki NPP juai block kablashem ya kini kala kanti ban komplet cho ya ki ramba jongi ru ki tibet hangji kai football lengba kene ke football tournament iba wala mikishala bagas kem kene ke brainwork ke jungi kene ke plan ke jungi kene ke jungi ijra ke jungi bila ban tulung yaki babun ki program yang ti sone hapo ka juai constituency piani po juai pilong dan box gun pio emily bawailan emily brang samla emily bukhlan bastard ubashempang batru pilang ti baso sarong bangiru ke parti ngi sorong bang yo yang emily ke parti jongi belum minister belum aktif belum smart belum intelligent but ministers ubang ipek mi uban nang kiu pa hagbere bat ke jelong dalam kajbu kita kadau kusuban ai tu resibun ipi bau wala bade ke tim jompi tapi pelong ya ke di ke football tournament hoi ke NPP histori lagi ong NPP ke political party hot ke jemput ni kadang ni kata ka belum political issues ke bani haban sim mereka ke parti ru hakeleng-keleng ngin juga pada ban pajman ban pelang nam tak lang kasalang pagani ketika ski ke bang sukemen banarkan bat ke parti hanya po jawai ban saki ya ke de ka veteran football tournament bagi scam ketika jumpa sang ke jongpi wadai pekalong tak mutakasin mereka ke parti yang amen CMP bagi kerman sekian bat long ya kene veteran football tournament naga sni barada snem chaka snem krang ba ki babon ki rong ba ji bomyo ban mi pakshu haki commission bo fair bat kene gawe prekala ki bakin di man mo bat naso interact bun bani mane yang ke friendly match bukan pay mandaru ya ke tournament manta ya final match bat naso penai to the EP mo lemba ke tournament ngare scam kan irak tu Petuanya jong kemet kepat jong pi maru breu wei bu hiara ko madan balekai berkata lalong pa kadawai klaim nam ta ka jong pi wei tie ngat ke por ke tu pi ban ai mesin pi nangai peteng ya ke jumne pi ba balekai football kamta gere ki bala he ki bala san nama da smart hi balekai football smart hi ban hiar sport madan ka jingya dong ka juman to gere nam ta jupi boro mo nama hagas ni mubri berkoi inget ba kapot kya kalong kabakongsan bat kalong kaberkongdu tiga skam malam bakir tournament kiwei kirang baru kini penunin banyak kilamet lembing football ru unrei kinuno disiplin ru bat kuar menawan kepor nampak ikun samaru kini ben pek ya kadak kedusa jom kini lahaga karta ka balai pinyo oleh prasnen kami madam kini ka challenge nampak pun kisah maji banang arpo kapra arpo presnem ru bagine bangsim ya ka sports ko kawin ka taporti ko ka jim ka jomki bag sopangan syong ako apro pi ka sotnat sibun bagane ka rilum giant ya jompi kadai ka rilum ka balasay si bomba ki player ki balabit man ya ka state ka jongi bomba ki player ka dekat dong ka hajapi klub ni ka state jongi badan beri bamiru na ka rindia hi bro ko we tiga tentu an simi bro ki players ko rakam sama sebab kerja ya ka sab ka pong jompi bat kunjuru na
I play yang terkini atlet tim kembali lagi final. I bagi tim ke batibet, ke balai proses bah, ke badan ya ke competition, kemudian yang setegar tiba tebet, tiba teriem, kini benerak, ya ke 6 terjun jom, hakani ke fast, walau ini kisah veteran football tournament.